pada bapitina. Petang abang kan terima gaji. Iya tapi piti tulah abi. Kama pai piti tu ba. Abak balian ka anjing baru. Abah tega bana. Apa bana salah abak? Para lulo bali anjing pada beli baju sekolah anak. Coba abah fikir iko anjing iko anak. Oleh maafkan abak Yona, abak lupa jo kewajiban.